We be ya patch district kera patch municipality o tio kwera doko ko chiente me mioga ame gino bino deno me tie ko pekanu diogi mano weho program me mioga ya patch district kera patch municipality tia mo cha balla ko che gamente me Uganda bino mio lima meramo billion achelle million mia bichi piera bichi nono ite yuba me mioga ya patch municipality kera patch district andi chawani chako wibie mema mera meda da hobera wibia don meti ya patch o kwera do ko chente man ko akun chaka joke na me po ber ma wibie utia mo do ko chente man I lokere kede wan lo television I chenga ngwen e boni o yuru amo bero commercial officer me a patch district o ko ni man ya patch wan bi mo chente amelano billion a share million mia bichi piera bichi. That is 1,560 million. Amachia ni dusho tabedo spread the circles. Amabedo form ya patch one tikere circles pira beach non. Political leaders amo million pira beach. Eka circles okay. Tenu million pira dek. Pore ogya mepetia tema be. Obedo political leader circle. Dan me municipal kana me utamani jo mere no mi bedariek pen ber dunga ti biashara ento gine moti udwoko wachien te program mi yoga en political leader sako achiel me maruji ko komeda petiati maber acho chako kene me tiati maber ya patch amedo ko ber kare me gamente man microfinance support center ye medigi chende eno ko ni mano tikeri sakorama apara rio ame yo tigitia ber keri chende man mano weho microfinance support center ye medigi limo kena mero million piario pisaka chel sakorama dek dadong ber kare menunga yong me million piario ko che o yuru kono kwao bembem mamete loyo program me mioga yilang kere ministry medabili memak kodong wibie mage ko ameti jem kere chende me miogo wek ko telo bo kere chek pien gin wibie twal pemiro bere jo ame un tikere anyutaraj. That negative attitude ka weho do hatu na isako so kene bien there are some elements ya kinaga kom miragiti nan michene do eto tiko modongo en na metia kele blockage per jono miro mahoko police miro beda meti ready me konyo joni wan no ne scenario me teko maho dan be burise mo kero chendo ko meni utika te ko manywa Benson Abela mobero me patch municipal youth leaders sako otiro balla e mioga program ya patch achala dogi me wibie maga dongo den chende man e ka ta kwera do ko koche me shell yo to dogo chenda ber abon pe homol ente lot me aria do mi o chende du shwo to bedo kere kara me moko ko ala chakaro pero tinga to ke kene lot arioni mo bedo kere kara me dogo chende eka konde tamo bedo kere kara me ra yo chende teno ne gumarach jamo gamo chende duongere du shwo bedo executive ameti tela me I office moje so team mobero me maruji not local leaders sako ko ni mano tie jamago medang I sako ge obino ber kare meden chente man ento te kwer do ko bero wibie maga don ame ti ya patch tikere jo aroma beach mama ha juter gi police tie ko gene chondo mo no gam gini chena me happy to tune ne chandi tune of 15 million jalu sako project ko kena me wana tu tino me mi wa sustaining sako 2 pound tu chak pang chuhe so far 2 pound tu haramo decadon ri chuhe mo gati tina reo me tu neno ni tia kele wa ginoro for now tikere chu katar tikere chu kadon tikere chu kakuli but district are promising me wa livestock loading ayago e kom chu ha mai pang chenda ngade uni generating ko ma chala magoba chu hene wan puru pound tu pi dwera rio ba chenda do wan generating ko he chu hene me ber profit I want to know is around 1.3 million Tommy okot tamo bera go wer otiro kita me chente me mioga me ene bini deno ya konye kop me biachara me chatung dul komu piki
medde kede ko kom goyo wer Chenteni kita tia konya kedi lani we paga ma akata keto kwa iwe directly atamni kwa kedi business rame profit rame atien mungo kedi tia fanya me wod no recording wera nyeni studio konya me mako video me wera no eka you bona ha concert so kene ni because niro be kedi chende me you so planning kitu kama ro keto kwa ya wa tiel chene no be dati jamini ni chende me kai kerotin di ko ni bet kere kan ne running jamu kano so mi o kwa cha hiketi business profit ono wote utinungo no kwa ya dok mwenero ni utino business na mewe pi wan lo television just paigwel ya pach